Arjar pulai. Bilang ngimban si ngamar ngijir yaki bakile yasat nagam takatan teriu hantai po assembly dai Henry kimot banong bang badan bok ngelawan di sasulam teh hayeng bace satu abian namuka ngijir yaki banong kinong leti sasulam habayak terut habayak kuli udhot jeng teriu ngem siap lagi ya pi banlong ulong lady syasulam hari ini ya pi bapin kran hapo assembly nak kata kau ba jung jai bendeu let mene kiong bangidon hapo ka RDI ngin saya kran wei uang bah kim pat ya polut ki kolik jong u haga party ngin saya kran tangguwei parari ngim shamla kran politics Henry ngi kran ki isu jol jat benreo nginap yakini ki chithi bakin soy tang hapo kapto khaneski hadin kata election ngimpet mano basoy mano belum willing ban kran ki isu hapo cabinet ban hapo assembly ban mano belum willing yakibom dan man those who are not willing ngin saai kajing kan ia pi how u hajar al pulai kene kasur jong nong mulai nganges kam ngin saai kopi saki constituency jong kasur kabri nyotrap kiblayat keleng hakini kinarski bladap nagal yang juga kenon ngin persang berbo ya appointment but chief minister hadir bangreyo ika appointment ngilera iya gini gitari hakmat jong ubiang dia ngilera iya gini gitari hakmat chief minister lane uno u cabinet rank but hanta nginong ai no ingi iya gitu kiai ai no ingi ki ngin pelong tari odhor tari khokwai biang ngilia yele we won kublai sibun kublai siajarno ngan berat jam daono ayakli tari kublai ko tu yakri bang jai benriu jongi